Srbije. Danas ćemo govoriti o temama koje su trenutno interesantne za nas i koje se ovih dana vrlo ovako provlače kroz medije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić svojim izjavama unosi nemir među građane Srbije i širi paniku izjavom da ćemo braniti Vranje ako se ne reši status Kosova i Metohije. Predsjednik Srbije građanima preti oružanim sukobima, što je unošenje nemira i podleže krivičnoj odgovornosti. Zato će Nova Srbija podneti krivičnu prijavu protiv predsjednika Srbije po članu 138 krivičnog zakona, stav 2, koji kaže da lice koje je svojim ponašanjem izazvalo uznemirenost građana ili teške druge posljedice može krivično da odgovara. Mi smatramo da Vučić svojim izjavama uznemirava celokupnu javnost Srbije jer nam stalno preti nekim sukobima. Ako se ne reši pitanje Kosova, s druge strane, svaki dan daje izjave da je sve izgubljeno po pitanju Kosova i da ako ništa ne dobijemo, bit će dobro. To je vladavina strahom, pritiscima na građane Srbije. Predsjednik Srbije se ponaša veoma čudno. Mi mora da damo sve što nam traže da to može ne bi bio rat. A šta to liči? Kako to da ćemo Srbiju braniti u Vranju? Ako zatreba Srbiju ćemo braniti na njenim granicama. Ima oni koji će je braniti. Vučić i Vulin je sigurno neće braniti. Jer oni ne znaju da brane. Šta sad treba da uradimo kao što su neki radili u Bugojnu ili širom Srbije, pa primali veru tuđu, prihvatali sve što se od njih tražilo da ne bi došlo do sukoba. I mi sad treba da prenesemo to na Srbiju. Građani Srbije su ovu Srbiju branili kad god je bilo potrebe da se brani. Ova Srbija je se suprotstavila svim agresorima koji su krenuli na njenu teritoriju, na njene granice. Prema tome, naša spoljna politika je nikakva. Politika vlade je nikakva. Ti odlasi kod predsjednika, mi nemamo prijatelja u svetu koji će da nas zaštiti. Oni samo idu od jednog do drugog, obećavaju, priznaju, potpisuju i tako dalje. O čemu se ovde radi? Vučić zaboravlja da ovde već godinama, on će još malo deceniju da napuni vlasti u Srbiji. Premijer, prvi potpredsjednik vlade, predsjednik, o čemu on priča? I stalno traži neke nove izbore. I stalno se poziva da ga neki narod podržava. A što ne sredi biračke spiskove, što ne dozvoli na ime i prezime da se urade izbori u Srbiji, što mi iz opozicije tražimo godinama, da se glasa za ličnost, a ne za partiju. SNS pod njegovim rukovodstvom je potpuno srozao Srbiju i njen ugled i u svetu i u samoj Srbiji. Ko su ti njegovi birači? Gde su? Glasa se na Kosovu, voze se kutije, broji se u Raškoj, svašta se događa. Javna preduzeća, onaj čuveni bugarski voz i to smo sve videli. Mrtvi glasaju, neće se izbaciti iz biračkih spiskova. Na šta to liči? Možemo li da napravimo prave demokratske izbore u Srbiji i tražimo od predsjednika Srbije nam to organizuje? Onda će Srbija biti jaka i biti na pravom putu. A ne ovo što se sad događa. Izlazi Nedimović i priča nam su u poljoprivredi sve cveta. U kojoj to opštini? U kom to selu? Ja bih volao da nas on odvede kod tih seljaka i da pokaže, evo, to su seljaci koji su zadovoljni. Kolika je cena šljive, maline, višnje, kupine, povrća? Selo je propalo i svelo se na najniže grane. Poplave haraju. Zar nije sramota 5-6 puta istu opštinu plavi u jednoj sezoni? Voda. Šta se preduzima? Gde je preventiva? Otklanjaju se posledice, da se neki dinar. Tu Topolu ubi grad.
Bog se zakleo da tamo uništi sve. Zato što su političari prevaranti. I onaj jadni narod tamo plaća cenu suludih političara koji rade od ove države što im padne na pamet. Ne mogu da se ne osvrnem da u Srbiji se ne rešavaju čudne stvari. U porastu je kriminal visokih razmera, politička ubistva, raznorazna druga ubistva, a neposredno pred svako ubistvo oglasi se ministar i kaže da posle atentata na Zorana Đinđića nismo imali političko ubistvo. Posle nekoliko dana ubijan Oliver Ivanović, gde do danas niko ne zna. Svi znaju, a samo vlast ne zna ko je ubio Olivera Ivanovića. Zašto se plaše da kažu ko je ubio Olivera Ivanovića? Rekli su neki dan da nema kriminala. Ubijen advokat. Ko je ubio advokat? Ko je ubio one silne momke po Pločicima, po na Vračaru, širom Srbije i tako je? Ko ih je pobio? Nije tačno da nema ubistava i da bezbednost je ugrožena mnogih građana u Srbiji. Zato je kriv aktuelni režim. Tony Blair je savjetnik Vučića, a Englezi ne daju da se u Savetu bezbednosti raspravlja o Kosovu. U čemu je problem? Šta radi kod Vučića Tony Blair? On se toliko hvalio za svojim savjetom. Austrijanci i Nemci problem. Guzenbauer, savjetnik Vučića. Šta radi po tom pitanju? Samo dođe ovdje da pljačkaju, dovezu u Štrabar, uzmu poslove, uzmu puteve, trguju, menadžerišu u ovoj državi, dovode neke firme sumnjivog porekla i tako dalje. Prema tome, ovaj režim mora da ode. Nema snagu da reši probleme. Problem Kosova za 6 godina apsolutne Vučićeve vlasti nije milimetar pomeren unapred. Krenuo je unazad. I sada nam i on sam preti, ako ovo ne prihvatimo, branit ćemo u Vranju Srbiju. Sramota. Da nam to kaže predsjednik Srbije. Pa šta će običan narod da uradi? Pa nije ni čudo što se mladi iseljavaju iz ove države. Ne nalaze sebe ovde. Vučić vlada kupujući za jeftine pare najprimitivnije birače, glasače, onu sirotinju koja ne može da preživi. I tako vlada. Teo je da pita nešto Akademiju nauka. Kad je dobio odgovor, više ne pominje Akademiju nauka. Ne pominje značajne uticanje ljude u ovoj Srbiji. Ne pominje ljude koji znaju i mogu da pomognu ovoj Srbiji. I zato će Nova Srbija da napravi sa svojim prijateljima jedan dobar, ozbiljan savjet koji se ozbiljno bavi problemima Srbije. Te će biti najumniji ljudi iz Srbije. Najumniji ljudi koji će dati prava i racionalno rešenje. Srbija nije repa bez korena. Srbija ima prijatelje, a sa prevarantima neće prijatelje. Ovde se događaju čudne stvari. Koliko se vodila kampanja za Beograd da vodi, da je se toliko vodila za Kosovo, druga bi tamo bila priča danas. Ovi mafija je rešila da napravi Beograd da vodi. Hoće kopiju Dubaja u Beogradu. I to je poenta. Pa koliko košta, ne košta. Srbija iseljava železničku stanicu u Topčide. Pa to je tuga. 2-milionski grad nema
željezničku stanicu koju zaslužuje. A obećavaju da će na željezničkoj stanici naprave spomenik osnivaču Srbije Nemanjiću. Pa molim, pa zar nema bolje mesto? Pa evo ja ga predlažem između dva dvora, starog i novog dvora. Tu treba da budu Nemanjići. A ne na željezničkoj stanici, molim. Zatvaramo željezničku stanicu i pravimo spomenike. I ove silne fontane i tako dalje. Kakve fontane? Čiji je simbol fontana? Prema tome, nismo na dobrom putu. Mi smo u kandžama jedne prevare, laži i jedne prazne priče koja se vrti, da je svakome normalno muka da je sluša. Normalan čovjek, od koga god odete, kaže muka mi je da gledam televiziju. Muka. I zato moramo da povedemo računa. Ovdje ako je glavni mozak nacije, Pink koji daje saopštenja, onda smo stvarno propali načisto. Komentare, osude, daje gazda Pink, čita svako večer, nešto. Happy, Marić. Šta je s opozicijom, parlamentarnim strankama? Kaže, nema vas nigdje. Pa kako da nas ima kad nam ne date? Ne date nam. Ne sme niko da nas pozove u emisiju. Dođi, Vučiću, u jedan duel. Dođi malo ako imaš snage. Dođi malo da popričam u ovoj Srbiji. Pa da pogledaš malo neke stvari, pa da daš ti odgovore, ako si muško. Ako nisi, sedi tamo s Brnabićkom i radi šta hoćeš. Ali nećeš tu. To ti ja garantujem. Nisam imao namere da se bavim više politikom. Ali mi je muka i inat me tera sada da radim više nego ikad. Imam jedan cilj. Da ovaj brlog što pre očistimo. Sve u paketu. Od Bebe Popovića, Vesića, Siniše Maloga, Dinkićeve ekipe, sve je ovo za veliko spremanje. Srbija mora da stane na noge i da od nje bude nešto. A ne da ovde čekamo od neke Vučićeve opozicije koju on stvara, od koje kakvih čudnih ljudi. I tobože da od njih očekujemo promene. Nema više promena u Srbiji bez totalnog čišćenja.